Naas yang dialami budak 5 tahun inisial SA tewas sesudah terseret arus pas main di Sungai Kelekar. Jasad korban ditemukan warga di bawah jerambah. Naas yang dialami budak berumur 5 tahun inisial SA tewas sesudah terseret arus pas main di Sungai Kelekar. Kejadian bermula pas korban sedang main di pinggir sungai, terus diduga terpleset laju terbawa arus sungai. Korban ditemukan warga juru kondisi tidak bernyawa di bawah jerambah. Saya menjelaskan kronologi kejadian anak-anak yang main di Sungai Kelekar tadi sehingga hanyut. Jadi ada 5 orang anak sedang bermain-main mandi di Sungai Kelekar, tiba-tiba hanyut. Satu orang mengalami kelelep dan 4 orang selamat. Jadi sekarang sedang dibawa ke Rumah Sakit Bunda. Jadi imbauan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil, tolong jangan main di seputaran Sungai Kelekar ataupun mandi, sehingga nanti hanyut akibat dari derasnya air Sungai Kelekar. Anggi Perkasa, PAL TV.